Hagajing kai Africa Cup of Nation round of 16 hapring ka Angola, Persia ka Namibia. Habas dang jong ka jing kai ka Angola ka habani kai tang ship peungon adu ka minit ka bakhat nyau hadin ka jing yor kan u player jongka. Badai haga minit ka balai peu pra ka Angola ka bayile kai tang ship peungon kala yo men tap ka gol ka baningkong haga ka jing kai Lingbao Gelson. Batang hadin 1 minit kata haga minit ka ba sau peu ar ka Angola kala yo yang men tap ka gol ka ba ar. Bat sa isin ya kan gol layo yang mentap dau Gilson. Bat day hadu ke kilamit kata ka minit ke ban riu peun riu ke Angola ka layo yang mentap ya gol ka balai Lengba Uma Bululu. Bat day lama gini gilai gol ke Angola ka lala bat lim ya ke Namibia dan lai London badi orong sya ke quarter final. Hagawai par ke cing lekai hapring ka Rio Simhen ke Nigeria Persia ya ke Cameroon. Haba pai sya ke cing lekai ke Nigeria ka lala bat lim ya ke Cameroon da Arlenot. Baria gini ki argol jongka Nigeria layo bentiap Lengbao Lokman. Haga minit ke balai penriu pada haga minit ke kendai peu. Baleng bangan jing job ke Nigeria kalau yo benrong sya ke quarter final.